Assalamu алейкум. Амансыздар бардақтуу замандаштар. Бүгүнкү чыгарылыш Тез Жарыя каналында сиздер үчүн Матиз 1-2лердин баасын айтып беребиз. Андыктан биз менен бирге болуңуздар. Биз Матиздин чыгарылышын баштадык. Матиз 1, 2, 3. Бүгүн 24 ноябрь. Күз мезгилинин акыркы күндөрү десек болот. Кандай баа болуп атат? Бүт бардыгын билели. Сиздер эгерде жардама кылам десеңиздер 0990 0008 13 номерлерине байланышып бериңиздер. Замандаштар, көрүүчүлөр биздин каналды колдоп, подписаться кнопкасын басып коюңуздар. Катталуу дегенде анан мага жакты белгиси лайк сөз түрдө аны баса кетиңиздер. Комментарийге жазыңыздар. Жакшы колдоо болуп туруңуздар. Мен болсо чыгарылышты баштайын. 475 номерде белгилүү болгон Матиз 2-ни тартып атабыз. 2012 жылы экен. Коробка механика 08 объемдо. Акчасы канча дейт байке? 280 миң деп аттыр. Электропакет. Ички салонун көргөзүп кетейин. Коробка механика экен. 280 дедим ком? 280. Кем барбы? Кем бар экен. Эгерде баасы жаккан болсо байланышып көрөсүздөр. Мен кийинки Матиздарды көргөзүп кетейин. 2006 жылкы Матиз тартып атабыз. Кыргыз номер. Лобойдун азма жаракалары бар экен. 2006 жылкы. 08 бул да коробка механика. Акчасы болсо канча болду экен сурап берейин. Акчасы канча болду? 220. 220 миңби? 220 миң дейт. Силерден канча экен? 430. 2006 Матиз 3 430 миң дейт. Бола турган канча болот жакын суммасы? 410 миңге болот экен. Ички салон көрүп жатам. Автомат коробка көрдүңүздөр. Дагы бир Матиз 3 2008 коробка механика. Акчасы канча болду байке? 350 кемі бар деп. Механика ket. 350 кеми барбы? İşleri жоқ. 350 миң дейт. Сүйлөшүңүздөр. Механика ket. Кийинки Матиздер көтөлү. Матиз 2 2012 жылкы. Телефон номерлери турат бул жакта, караңыздар, байланышыңыздар. Сырткы көрүнүшүн көргөзүп өтөйүн. Тез Жарыя каналы. Ички салондорун бир көргөзүп коелу. Электропакет экен. Коробка механика. Акчасы канча болот туган? 180? 280 миң кем бар экен. Көрдүңүздөр. Кийинки унааларга дагы өтөлү, ардактуу замандаштар. Кайсы? Бул Матиз дагы көрүп коелу. 230 миң дейт. 2005 жылкы экен. Бир объемда. Кыймылдаткычтын көлөмү. Электропакет. Ички баалы. Коробка механика. Бола турган акчасы канча болот ага? 210го бербедиңизби? 230 миң деп аттыр. 210го бербедип. Экөөнүн ортолук суммасы келишсе берет экен. Сүйлөшүңүздөр. Ийгилик ага. Кийинки күналарды да көрөлү. 2010 жылкы. Телефондор бир кылып койсо. 18 экен. Акчасы канча болот туган? 270 дедиңизби? Механика экен, 270 дейт. Механика экен. Ардактуу замандаштар, көрүңүздөр. Тез Жарыя каналы. Тез Жарыя каналы. Ассаламу алейкум. Амансыздарбы? Ардактуу замандаштар, биз болсо алдыга карай уланталы. Унаалардын баасын айтып берели. Бул жактан Матиздер кандай болот экен? Кийинки катарга өтөлчү.
Matiz 3'tün. Басын көрөйлү. 2005 екен. Корейский. Автомат коробка. 08. Ақшасы қанша болды жігіт? 410 отасың ба? 400. 400 бі? Кемі бар ба? Кем var? Қанша? 360. 360, 370. Соларға болып қаттың, көрдіңіздер, Матиздің дерлік бағалары шындай болып аттыр. Матизді көрелші. 2007 жыл. Ақшасы қанша болды? 280 дейді. Сұрап отырса ғой? Қаншаға бересіңер? Сұрайды так, Жоқ, мұндай жақын адамдаштар айтып қойсыңар. 240'a veriyoruz. 240 мыңға береміз дейді ардақты замандаштар, көрушілер. Кейінгі Матизді көрелі. 2009. 08 екен бұлда. Коробка механика. Ақшасы қанша болды туған? 250 мың бе? Қанша болып қат ақшасы болып тұрған ағамдай? Жақындаштыр айтыңыз. 230'a. 230-ға? 230 мыңға болды екен. Ақшасы қанша? екен. 3 Матиз. Ақшасы қанша? 440? Қаншаға бересіңер? 420-ға береді екен. Автомат коробка Матиз 3 екен. 420 дейді. 170 мың дейтін ол Матиз. 2004 екен. Коробка механика. Аға бола тұрған қанша болады? 150 мыңға беріп жүреді екен. Матизді көрдіңіздер, Егілгі аға базарыңызда. Gençden bu yel bağlar. Мұна шындай. Матиздер дерлік шындай баға болып атқан жүр. Үйге жаққан болса, байланышып чалы өріңіздер. Ондан сыртқары жақшы бағаларды, жана шындай жарнамаларды біздің каналымыздан көре аласыздар. Біздің канал тез жария. Қатталған ұмытпаңыздар. Лайк, комментарий сөз түрде баса кетіңіздер. Ассаламу алейкум. Бүгін 24 ноябрьден шығарылышы болды.